Lakhipur Online Puthok November ki tang nipan Thangja numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi Pao Manipuri loan bu associate official loan oina Assam ki district mari da chanabagi gazette notification thorok pada maige kaya dagi haraw phongdoknari. Numidini ki khongchata lakhiba kendra ki mantri Srimati Sabitri Thakur Jiribam district koina chatune yengsinkhre. Pradhan Mantri na Vande Mataram ki chahi chamagi yankai suba ki thorom hongdokre. Justice Kaushik Goswami Guwahati High Court ki additional judge oina wasak laukre. Yankai taruk suba International Film Festival of India lisingani ka kunmanga ki damak Manipuri film ani khankre amasung Singirbonda chathariba kang tournament ta ngasi Jiribam gi Yawal Club B ka LECA ga sanaragani. Haujik mapung Pao tabirase. Manipuri loan bu Assam Sarkar na associate official loan oina Assam ki district mari Kasar Hailakandi Karimganj haujik na Sribhumi amasung Hojai Jila da associate official loan oina chanaragani haina Assam Assembly da lisingani ka kunmari ki August ki tang kunmapan da bill pass tawkhrabasu gazette notification thokdana leiramba adu ngarang Assam government ki website da notification thoklakpada Manipuri Youth Front of Assam maifana haraw nungai pa phongdorakle. Manipuri loan bu Assam ki associate official loan oinanabagi changsin kiba khongjang kaya da thawai haksang yauna saruk yakiba lup sing oja sing tongan ba club NGO khun gi maira ima sing pumnamakpu maifana thagat pa phongdorakle. Gazette notification asibu district mari asida mapung phana chana hanaba aikhoi mayam punna honamina si haina maifa gi mahut sina Seram Herajina phongdorakle. All Assam Manipuri Students Union Amsuna Assam ki Manipuri miyam pumnamaki mahut sina Assam Sarkar bu maruwaina Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma bu thamoi sengna thagat pa phongdorakle. Manipuri loan bu Assam ki associate official language na hapchinduna Assam Gazette ta phonglakiba bu Amsu Central Committee ki General Secretary Asangbam Soponna haraute ama phongdorok pagaloinana masina Assam ki Manipuri singi loan amasung culture ngak senbada achauba khongthang ama oiragani haina phongdorakle. Assam ki jila marida Manipuri loan bu associate official language oina sakhang bibagi sarkar ki gazette notification da phone ki bagi damakta Assam ki Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma amasung ikai khomnajariba mantri Sri Kaushik Rai bu Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakhipur District Committee ki President L. Robindra Singhana thamoi sengna thagatpa phongdorok pagaloinana asigumba puari oihoragada thodok asina aikhoi gi tunggi chakhotpagi lambida khong thangjilagani haibagi thajaba phongdorokle. Manipuri loan bu Assam ki associate official loan oina Assam ki district mari da chanaragani haibagi gazette notification Assam Gazette extraordinary number Chatruka hombu mari da phongkhre anoba ek asi Assam ki Rajyapalna November ki 13 lisingani ga kunmari da kudyak biduna ayaba pikraba matungda masibu November ki 13 lisingani ga kunmari ki notification amagi makhada miyamda khanghanana ba phongkibani. Panbayai lisingani ga kunmari ki November 13 ta phongkiba gazette notification asigi section 1 subsection 3 asida act asi kari numitagi chanaba hogani haibadu laingakna anoba notification ama makhatana thoklakadabagi wafam supalle. Infinity Knowledge Center na tongan ba exam gidamak semsariba singi nungairaba pau ama puduna laksari maruina ADRE Assam Police SSC Sub Inspector amasung SSC GD Constable na chingba sarkar ki thabak singi anoba batch ki damak lakliba November ki tang 13 tagi class hauragani. Quantitative Aptitude amasung General Intelligence section ki oina Sir Tennyson Arambamna tambi takpigani aduga General Awareness amasung English section gi oina Sar Arambam Gyanandrana takpi tambigani. Center asina mamang thabadasu maipakna mahiroi kaya puthokhrabani. Khudong saba silobinaba akupa marol ki damak Infinity Knowledge Center gi mobile number 7002 554 061 number asida pau phongnabiu.
केंद्र की नुपी अमसुंग आंगागी चाखोट थौरांगी राज्य मंत्री श्रीमती साबित्री ठाकुरना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की मफम कया कोइना चतुना यंगसिनख्रे मंत्रीना जिला असिदा पाइखलिबा चाखोट थौरांगी थपक अमसुंग स्कीम सिंग यंगसिनखे महाकना मरु ओइना लालपानी प्राइमरी अमसुंग हाई स्कूल सोनापुर अमृत सरोवर चिंगदोंग लेकाई वन स्टॉप सेंटर गुलामजात चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट कदमतला आंगनवाड़ी सेंटर अमसुंग निंगसिंगखुलदा लेबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यावना मफम कयादा कोइना चतुना यंगसिनखे लालपानी प्राइमरी स्कूल अमसुंग हाई स्कूल दा महाकना बंदे मातरम की चही चामगा यांखै सुबगी थौरमदा ngarang saruk yakhe गुलामजात चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट दा महाकना आंगांग सिंगी हक्सेल अमसुंग मचिवे बचिंजाक फंगन बाहाइखे मंत्रीना निंगसिंगखुलगी बायोडाइवर्सिटी पार्क दा उचारा थाखे उचाथोल की नर्सरी अमसुंग रबर पाम्बी थारिबा लम जिंगसिनखी अमदी जिरीबाम की लखीपुर की PMAY जुमसिंग यंगसिनखे महाकना बाबूपरा की PWD गेस्ट हाउस दा SSG सिंगी एग्जीबिशन अमदसु महाक सरुक याखे थौरम असिदा जिला की डेप्यूटी कमिश्नर श्री कृष्ण कुमार IAS SP श्री प्रखर पांडे IPS जाउना जिला की अतोपा ऑफिसर कया सुलोइनखे पनबयाय केंद्र की मंत्री श्रीमती साबित्री ठाकुर नुमिनिनी की खोंगचत्ता सगोल से नुमिता जिरीबामदा थोंगलखिबने प्रधानमंत्री ना वंदे मातरम की चही चामग यांखै सुबगी थौरम हौदोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना न्यू दिल्ली दा वंदे मातरम इसे की चही चामग यांखै सुरकपग मरी लेनना चही अमचुना पांगथोकदबा अखनब थौरम अमा ngarang हौदोखरे थौरम असिगी सरुक अमा ओइना महाकना पोस्टेज स्टाम्प अमसुंग कोइन अमसु पुथोखे मियामना इसे असि सकलगा अपलोड तौबा याननबा वंदे मातरम 150.in हाइना मिंगथोनबा पोर्टल अमसु महाकना हौदोखे हाइरिबा पोर्टल असिदा मियामना वंदे मातरम की इसे सक्तुना अपलोड तौरबा मतुंग सर्टिफिकेट लौनबगी वाफमसु हाइरे न्यू दिल्ली की इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दा पांगथोकपा थौरम अमदा वांगांगलतुना प्रधानमंत्री ना हाय वंदे मातरम असि मंत्रनी शक्तिनी अमसुंग वासकमनी मसिना पुवारीबु निंगसिंगहल्ली मसिना तुंगलमचट की दमक अनोबा शक्ति अमसु पीरे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायना इसे असिगी खुथांगदा निंगतमलबा पुनसिनबा अमसुंग चाखोलबा भारत अमगी दमक हाइजखे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायना 1995 की नवेंबर की 3 अखोइनबा मिनिमित्ता इसे असि इखिबने अमसुंग मसि अहानबा ओइना आनंदमत उपन्यास की सरुगम ओइना बंगदर्शन साहित्य मैगजीन द फोंके असम की अतोप मफम सिंगलोइना बराक तंपाक की जिला अहुम कासार करीमगंज अमसुंग हाइलाकांदी दसु ngarang वंदे मातरम इसेगी चही चामग यांखै सुबगी थौरम पांगथोखे जस्टिस कौशिक गोस्वामी गुवाहाटी हाई कोर्ट की एडिशनल जज ओइना ngarang वासक लौख्रे हाई कोर्ट की अनोबा बिल्डिंग द पांगथोकपा थौरम अमदा गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आशुतोष कुमारना जस्टिस गोस्वामी दा वासक चिरोल पाथोगनखे थौरम असिदा हाई कोर्ट की अतोपा जज सिंह बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अमसुंग अतोपा मरुअब मियो सिंह थौरमदा सरुक जाखे नवेंबर की कुंदगिना कुनिपान फावबा गोवादा पांगथोकदबा यांखै तरुक सुबा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI लिसिंगनी कुनमंगा की दमक मणिपुरी फिल्म अनि फीचर अमसुंग नन फीचर कैटेगरी दा खलकले फिल्म मेकर बरुण थोक्सोंगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इम्फाल लान की मतंग दा पुथोकपा बैटलफील्ड हाइबा डॉक्यूमेंटरी असिना नन फीचर सेक्शन दा खनखे अमसुंग फिल्म मेकर दिनेश नावरेम की ओइथरै हाइबा फीचर फिल्म असिना फीचर सेक्शन दा खनखे पनबयाय इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालयना फिल्म फेस्टिवल असिदा सरुक यानरबा फीचर फिल्म कुनमंगा अमसुंग नन फीचर फिल्म कुन खनगतपदा बरुण थोक्सोंग की डॉक्यूमेंटरी फिल्म बैटलफील्ड नन फीचर सेक्शन दा अमसुंग दिनेश नावरेम की ओइथरैना फीचर सेक्शन दा यावरखिबने ऑल सिंगिरबोन कांग एसोसिएशन ने सिंधुना सिंगिरबोन तीन मानदोप चथरिबा अनिसुबा आरंभ मेमोरियल मिक्स कांग टूर्नामेंट लिसिंग अनिगा कुनमंगा की ngarang humni chanba nimita lamlen sorok atingbi youth club SAYC amadi yaifalamjing club YLC jiribam anigi marakta sanakiba matcha yaifalamjing club YLC jiribamna panjal tara tarukta mari damai pakre match adu asangbam ibungo amadi thengujam bijoy anina just obiki aduga TH Rana amadi S Jiban anina scorer obiki tournament asigi ngasigi match ta yawol club B jiribamga lamlen evergreen club LECA jiribamga sanaragani
Lakhipur Online Channel asibu yengbiribasingna paw asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidribasingna subscribe tawbiu. Aroibada maruoiba paw amukhanna Manipuri loan bu associate official loan oina Assam gi district mari da chanabagi gazette notification thorokpada maigai kayadagi harabu phongdoknari Numidini ki khongchata lakhiba kendra ki mantri Srimati Sabitri Thakur Jiribam district koina chatuna yangsinkre Pradhan Mantri na Vande Mataram ki chahi chamagi yankai subagi thorom hongdokre Justice Kaushik Goswami Guwahati High Court ki additional judge oina wasak laukre Yankai taruk suba International Film Festival of India lisingani kunmanga gi damak Manipuri film ani khankre amasung Singir Bonda Chathariba Kang Tournament ngasi Jiribam gi Yawal Club B ga LECA ga sanaragani Lakhipur Online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasi gi oinadi matang asidaloi jare